ko hande wi'i pullo pullo ka ko hanki. Bismillahir Rahmanir Rahim. En yetti Allahu taguɗo karambol tagi neɗɗanke andini karambol ngol windugol. En juulay nulaaɗo e ɓeengure makko e wondiɓɓe makko e kala iwdirɓe ɓaawo makko. Simi landa min mo tawata ko mi ɓii pullo, ko honɗum mi firmi tawri pullo. Mi jaabo mi inna ko winda janga e fira faama gollitira. Hara wo paali ko iwri ka Allah e tippude ko nulaaɗo maaki woni ko egga. Wa juula janga hoora jakka ɓasta janto inde Allah. Si feere yaaju eto mi hajja woɗɗito e jina e ñoore ko wani fenande e nooniji geddiɗi Allahu harmini. Rootiro bid'aaji ma kala nooneji ndewe tawooje ko yimɓe jooɗi sinci. Eto mi golli rawanu nulaaɗo ma o yamiriri ma o yaaniri. Tippude eggaade filla ka defte selli goɗɗo landi. Nene e baaba e karamoko an ka hikkoraninmi. Mi jaabi si Allah feƴƴi e nulaaɗo makko alaa ko hikko si hina tatooɓe. Ɓe tatooɓe wallinaylam focca mi farnorongal e mi leeƴorongal. Ɓe sonka naylam ɓe ñaaɗa naylam kono ɓe yi'ataa e an si hina weleendi. Si ɓe nelilan ka yottinoygol nulal miɗo hittini. Si ɓe nangu golle e kala bange ko takko maɓɓe woni darorde anden. Si ɓe tatooɓe ɓe maaka niilan mi wewla wayta wa colum wowru. E golle anɗen a yi'ata hen si hina ko weltinta ɓe tatooɓe. Ɗo winda janga e nder ngeruuji ɗo wammi ɗow ɗeele neje. Si mangu bunji ko loota ngoola, si leemu burdi ko eesangol. Si mi naatu ladde ka ɗaɓɓo leɗɗe hitooji colli no wulɗitanmi. Si diina no kamin ɓuri ton heɓaaki, kono nde peewal raɗa porto werna hee ko yurmi yanay e ɓen ɗon. Hande si fulɓe buyno wayli e ko hande wi'i pullo pullo ka ko hanki. Fii asalike peewal araɗike goonga seere saali fenude e hoore fulɓe ka wiwde maɗa jaram beere ko tawal maɓɓe. Mi amata ewnorde hito towungo penaale maɗen ɓori pelle woɗimaaje muli hendu. Ko fii hanki kanaamu fulɓe jeeke fulɓe e fawje beere ko woɗɗondirɗum wakiifi gaali. Ɓe suɓɓitaano ɓe yeeyataano ɓe dekkataande ɓe daɗi sunnu. Yamba yoodo ɓe uranooki holta wirtooɓe ɓannaaki. Parte wirtorɓe hattanaaka ɓiɓɓe fattuuɓe yi'etaake. Bugoomi landal ka moodi Ahmadu wuuri e fulɓe hande ko waɓeya hanki. Ko haɗi hande yeƴƴitoo hanki fiyo jango humo e hande. Karamo ko hoore kaydi kegedu yanganino l'islamu ado faataade. Karamo ko Abdul Qadiru haa hande no yiɗi wakkilani nde jande. Karamo ko taalibe soo ko moƴƴa jikku o maɓɓe ɗuuɗa hande ka yiɗa yangano l'islamu. Tulde gandal Qur'an hadise e konngodi karamo kooɓe. Karamo ko Faruku Ba mi watta jallo no nafi hande engele. Towude gandal faamude e hooleede hayka Arabuɓe wa Dr. Ibrahima Jallo ɗuuɗa hande ka meɗen. Karamo ko Ahmadu Wuure e karamo ko Ceerno ko hunjiiɓe ɓe no waawi janno fayɓe e mawɓe nde Alqur'anaare. Ummatan wasata ɓe woni hoore mum karamo ko Mustafa torama yo ɓeydu wakkilaade no l'islamu ɓantora. Miɗo hooliɓe sabu hiɓe jangi ɓe faami ɓe yooɓi needi. Karamo ko Mustafa no laaɓi reedu no newi no mari jikkuuji moƴƴi. Nasrul Islamu e Mu'tasimina no battinde. Karamo ko Ahmadu Sa'idu e karamo ko Alhasana Sow ko kelluɓe. Karamo ko Sulaymana e karamo ko Ahmadu Bari ko janguɓe tinniɓe. Sukaaɓe Mu'tasimina ɓen ko wakkiliɓe. Karamo ko Tayyibu e karamo ko Abdallah ɗiɗo non ko yette baaɓe kono ɓe no okka gandal faamu wawna yewtere. Karamo ko Njaare e Doktoru Wuuri ko fewnooɓe heɓe yaltina yimɓe e majjere ma fayre sabu ko ɓe jooma gande.
karamo ko bari ansar no yiɗi leñol mum no waawi laamaade wa karamo koɓe ansaru ɓen hande ko fanɗuɓe karamo ko tafsiru badruddin ko joom gandal faamuɓe ɓe no waawi pular jani pulaku ɓe zamanu mani paraya e modiba samba ɓe ko joom gandal walliti pular ardiɓe tawaɓe agipel no jandude pular no walli fo defte karamo ko ibrahima ba ɓe welɓe dande no hunjani laamu mujobere imamu malik nden no waawi noddande l'islamu voice of islam no sakisude hande l'islamu lamɓe e alɗuɓe engle no nafɓande ndu noddandu karamo koɓe amɓen ka alarba kikiɗe nde ɓe gayni yewtere paykum maɓɓe kun yuɓɓa gimɗi kalannode cheikh zaki tigi no irriti wonde ɓe karamo koɓe yan no waawi wallinde yewtere ɗum ko karamo ko makka e karamo ko abdourrahimu hoti karamo ko ɓooyi e karamo ko alqasimu modi umaru no hunjani laɓɓi no hitoji golle maɗen porɗata arayde nafuɗa l'islamu karamo ko abdoullahi e karamo ko alfajo kalbaton no wakkilani janno fayɓe jaaja khadija e karamo ko wuuri modi mum ko tinniɓe modi ibrahima diallo e modi san ko julɓe kelluɓe ɓe ɗiɗo no wonana julɓe hande darorɗe ɓeya heddiɓe ɓe inde mum lintaka yo andu wonde mantore ɓura jantede